Hadian ke jingmi jingya kajah padang ki khasi bad ki Nepali Hasabuda Blok 2 Hakaput Meghalaya bad Assam keyboard penya district Kariboy na Meghalaya bad West Karbi Anglong na Assam haka arpotrip yayong arja arpuar kilapan scam ya ka peace committee banwan rapat ya ka songsok songsengan hakate ke cakak kaput hakani kasi lajit yuba joblin stand rang basnong kamol snai kum ucerman bad u gayan bhadu chetri headman umrutu Assam kum general secretary bad ikidkhot marsan ngut naki arjala onsa jit aki khindiat singi banwan Keyboard penya district jong Kariboy balalam khamat dau deputy commissioner u arpet upadya bat keyboard penya district ka West Karbi Anglong balalam khamat daga deputy commissioner ka Krishna Bura kilasim ya ka rai bun wengno ru ya ka jingpa khang ya kinong sang ban leit bunwan kepala penjeri la jan RTO ye. The main objective of this committee is to maintenance of law and order, and if there is any incident reported, then this committee will coordinate with both the administration, whichever side it happens, and the main objective here is to prevent any issue, any small issue to flare up and becoming into any law and order issues. That is why this committee at ground level is going to be our main focus to prevent any such situation, to prevent any individual issues, to convert it into community members. So it will ensure a speedy response from the side of the administration and better coordination from both the sides. The thing is that whatever is happening in the border, it should not happen again, because these are small incidents. It should not scale up. So we need to have the peace and harmony should be here, and that is our earnest request to everyone to resolve and stay peaceful. Today there will be a peace committee, and the peace committee from both sides members will be there. 10 members will be there, 5 from Meghalaya side and 5 from Assam side, and they will resolve everything locally. Then anything escalates, then it will go to the police administration. Kani ke chimpan scam ya ka peace committee kalong hadian ba ka jialang ya phliu jimut kinong elam snong na ka benta kumnu non ra ya ka songsok songsengai biang ha kani ka than ha kani ka si lai don lang ru kinong elam ki ba khmat chung ki artli ki seng bhalang na Meghalaya ki ba kuntup yu ba sadan bla president ka HNYF ba people thank you president ka RBOF lembat ki khot place ran lang harin kat ru kinong elam ba ki khot ka seng Karbi student association napo Assam Aton ke jing kabana kaliang juki pai ba nang sunong jungi skani border area ki atung hu jing na kapor kamtam habide na kabenta ka don ka restriction na kaliang jongki police jong ka Assam ki bomsha banleit banwan hakaba kinleit ban kamai kaji kileit banleit shim dawai banleit kinu ki kam kimyo banleit takadaw kolong ban na kaliang jongki ni kirang ba snong gi jungi ni lasngau bangin don no kajing ya kren stu jumun bad hadin kani kajing kren stu jumun nak liang jungi kiram basno ngila persang ban convince ka we ka meeting da ka ba ngini don ka we ka joint committee ki Nepali bad mangi khasi nak liang jungi ki rangba jongka snong jungi ni ki border area bad kumju ru nak liang jongki sarkari kangbura jongka Assam ngi mentakas ngi hang ni po jong sinong sobuda ngila poi sa kajing ya kren yasuk abide na kabenta kini ki jingjia bara ka juko poro na kaliang jungi ngila shim ya kene ka sinjam habide na kabenta ban pensngap ya bro arteli ki disi ki in charge jong kamulos nai bat apo sobuda na Meghalaya bana Assam hiru habide na kabenta kini ki jing ki ba ki pai ba nang sunong ki jungi ki prado ki prasnam jungi ki yatungku tena kaliang jungi hiru ngila kerpat ya bro arteli ki disi mo ba kinwan ra ya ka jingsuk bara ka juko poru kanlong ba nakaliang jungi kum ka senjuk kinong sensyar snong ngiso pang mensim hakaba ki prado prasnam jungi ki syak lebeng haba ki prado ki prasnam ki jungi ki don ha ka jinge tenamar takadaw ngila shim ya ka sinjam nak bentaw non ra ya ka jingsuk hakane ka dong bat ka thany bat ngi kermen ba ki ai bar khoit ki ba ngila ya kren bat ngi kermen ba ki ai bar khoit ki ba nakaliang jungi ki rang ba snong ki bangilayo ban pensngeu mene mensngi haki DC berar liang mamla kan long kabayaj bain bat hakaju ko poru nakaliang jungi kum kirang ba snong ngi kentu ngi kan pham ya ki khun samla ngi kentu ngi kan pham ya ki seng balang ki baperu bangini trailang rengkat ban ngi kinong sunsar snong khnang bakane ke jinga so per jai ban reu kanong manra bat kanom poi syaka jinga tungku jinge apdeng jong kinong song snong gi jungi namar kane ke jinga per sungtu jai ban reu kan jia kan keta bada keju ko poru kan don ke jing ya kini ki prado ki prasnam jungi sya kan ka dong bar kathan ke jungi te kum ta na kaliang jungi da ka jing kerpat red akhmat jungi pai ba bar khoi ini trailang banwan ra e ke jing sup bang ini trailang banwan ra e ke jing ba ha jong bro artli gini kaliang kat ban na kaliang juga government
jong ka Assam bat ka Meghalaya kim patla ban penbet yo ni put usam ni na kaliang jungi ki pait ba ki basong kane ka dong ka thain ni trai rangkat lang bat kane ka peace committee ka Bangladesh ban form ne khnang ba ngin la na ka banta banwanra e ka jing suk jing sign jong kane ka dong ka thain ka jungi. आशा कर रहा है कि दोनों साइड का आदमी अपने काम के लिए रिभोई का भी वेस्ट कार्बी आंगलोंग आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ का भी वेस्ट कार्बी आंगलोंग का भी रिभोई जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम तीनों कम्युनिटी यहाँ में हैं, जो खासी, गोरखा और कार्बी, तीनों कम्युनिटी में आज का सभा से जो भाईचारा ब्रदरहुड है वो कायम रहना चाहिए। यहाँ का आदमी में भी शिलोंग तक जाने से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और वहाँ का आदमी भी जो बिजनेस के लिए हम लोग का वेस्ट कार्बी आंगलोंग का यहाँ का विभिन्न जगह में आता है उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसी को दिकदार नहीं देना चाहिए, अच्छा तरह से बिजनेस भी करना चाहिए, और बिजनेस के लिए जो यहाँ से भी शिलोंग जाता है उन लोगों को भी अच्छा तरह से बिजनेस करके आना चाहिए। आज दोनों तरफ का DCSP यहाँ में है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का, लॉ एंड ऑर्डर का आदमी भी है, सबका साथ डिस्कशन हुआ है। यहाँ का आदमी वहाँ जाने से भी वहाँ का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, और उधर का आदमी, रिभोई का आदमी वेस्ट कार्बी आंगलोंग आने से भी यहाँ का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। यही बात हुआ है, और आज का दिन बहुत अच्छा एक कंक्लूजन में आके